Dia hak ni ngawan cat kini member jong ka zone 2. Dia ada president congression itu yang ngamo na dong swa domita. Dia hak ni ngidon parti ikong jien mau kieu ide general secretary jong ka zone 2. Ide kong jien. Mo ide pada ide kong Mary nong Kynthei walam ide spokesperson jong ka zone 2. Ban ngidon sa ibasok kurkalam ide assistant social secretary. But Gong Riosi Karhuli ide assistant pastoral secretary. Tigini kita ki member di basong shed bah aga zone 2. Ban kemen ngadak tak jing kemen sisa bangayo halai ngot ki member kilong sisa ki basong shed bat kilong sisa ki be training kat ban pen kraw ya aga zone 2. Dia ngadak tak jing kemen ke bakraw ti kitu giwe pada ki chem yo banwan dia nan